seet akkanumatti yoon kabachoosii obaasee dhukkeessu qofaa isuus irra si kaaye boodana irraa dhukkubsatta boodani miidhamta. Yaa abbaa kiyya bar maalleen illee umaala kana bulfatu barbaadi malee. Habo wakati seeteen yemmuu gurbaan jaarsi kun si qullisee qullaa isaa si baasuun si arga. Kudema tana duras dor keessa ileeffaa dor kudema hiree michoo jala. Kuma shantam na gaafate as garagalee ammaas akkasittiin qabee baasee tana bakka shantama qabdi. Intalatee nuu kennita moo nuu kennita? Hotu mee abba hotu. Hotu mee. Yaa ayyaantuti inni si yaameef akkanatti muufanneef niin beeka akkaan dhiira saddeet sirraa ari'ee jiru maaliif seeti akkanumatti yoon kabachoosii obaasee dhukkeessu qofaa isuus irra si kaaye boodana irraa dhukkubsatta boodani miidhamta tanumaaf illaan kana qabu gartee laal tanan qabeemu san irra si kaaye kan maqaa kiyyallee boonsee atillee bakka bareedduu si kaaye rakkinaaf cinqii akkanutti hin finne garte sanii fi si barbaada malee ani nasiba khayra jedhe mana khaysa si kaaye cuufi miti laal akkanti sitti lafeeti shukkaa duraan laal hambargariin fakkaadha shukkaa fakkaadha man agartu laal qororoo'ee sirratti kun cuftii akkatti dafke. Yaa abbaa kiyya bar maalleen illee umaala kana bulfatu barbaadi malee. Way maaluma jetta yaa talati kana bulfatu maarree akka kanamni namni bulfatu haa qabu haa warra isaanii bayu haa yoo waan an siin jiru yaa talati ani laal wani kana barbaadu atillee akka shool kaasu anillee maqaa kiyya laal na boonsu sanii barbaada laal malee rakkina kan barbaadu rakkina kan barbaadin هذا نشتيانا هيا جاي جتني أبا ورا عبد الرحمن كجرو سن أفانو منجات ندبسي عبد الرحمن لا قامو يساعدوا فا تولي نيلا لقى تولي أبا هاي خي خرو جيتي دي ما ترتي يا دي نوما إيه جبا خميران ديمو غاركان ديمو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيا. أكم. فيا. ما شاء الله قاعد. هيا يا بخيا. نجان تاني. نجان دفنا. وارجع هجانه سكتت متواكم. والله أديرك أبا هجان تدفنا في أمبرا وسنتين. أنت لما تيجي كنا أخذنا توفين في أمبرا. وسونغا من قدرت الهمين سين مريت تسجيل. ولا جاي ماركب والله الحمد لله ونين قبل ما جرتي ما بيت اللي ما نقدر نقبا كنين جارته باجار تكلنا أفضل أقول جرتي ما نقدر تكلنا mana barbarreo كنين ده وبرباك تدري كنا رقم tolega halal lagan khijalal la charru jara bete antanu mam barbadala yoga wain an sinjo nagut talate sivinka sanarra walin dabnu illatu namni wanni dalaguuf warrumasaati fi eega intalatena khan rakon qabu wan barbaachiseni goona maade galal ga adalle bonste tarti jelle ga bonsu qabda bete huma abshir insha Allah lal aluni ni sir raur baadu qofa shartin ki jamban mana villa katiban tu santa kaji konkolata ta kalama ji lama felal mana wofto ko man nama da fedu ma barbarre da sadi na da plan talati konge razi ga aderoga nidan dehama medura shartin dillitun min guddatunat dubo yon dandenye kutiga jatte هايقا ولين أركت ولتوي كاي قبل جاجا مسكين قوتي نجي قوتي نقيتي ما تبي أنا كنت فولا شو قولي تاو كده يا ربي كيف ما البقى ده دوم السجن نجارة جلالو بقى كل ده ممكن نبتدي أرينس أكاسي مين هو اللي قال لا أهلا أكم بيا أكم يا ريت مالي مجافولا على وادا بودي تاو جدا كنا إيبان نكبت هبر والله وانا جايبه وانا نمتم بوي نبوي بلا جنقي ما أنت أوه أبا عبدي سند بيتا من تلاسابر بعد لكيدين أكاسين أريبو وكمان خنا خوتنا نجي فبيتي أجاو جينا على سجار سوينا هم بيسي سيلي كيسو مالبو
Qabdaalika isita. Turi ifiifuu tafkii siqeessa fiigaa. Barsanii miti. Arraba maal qabdaa? Arrabaas ni qabdaa. Hidhaa. Abuu kanaan na dararee jiraati. Obboleessa kiyya naasiif himi. Dhaga'i. Abbaa abdii kun nama dararee jiraati. Itti dhaqeetiin haqa isaa kanaaf intaluma isaa sanuu dhukkeen irraa kaasaa fi akkam jetta? Akka ati seeteen immoo jaarsi kun qullu see qullaa isaa si baasuun si harka. Ani qullaa mitiina. Sannaa dhiisi anaaf bee. Booda geessaa. Abbaa abdii nama itti ol seenu. Yeroo itti ol seenu akka jaalaatiin itti godhadha jaarsi iyyaadha. Kanaafuu guddaa mana keessatti sosooyina adda addaa gurguree qofaltee fuula keessa na lallaattee natti beeksiftee ati beekaa. Abshir ani dubbadhuuti. Yoo dadhabde immoo arraba siif hin liqeessu. Ati isa arrabummaa maaluma arrabni naasa wal arraba sirraa muru. Eenyumoo? Aboo jiidhaa namoo kokoka. Faallee. Isheen naa. Rabbi narraa qabe. Asar waalaikum salaam. Astaghfirullah العظيم. تاي مال. تاي. يا ربي narraa qabe. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب الله. Nagaami? Nagaa deeru. Maali hajaan? Maali hajaan inje? Dufne gaarii booyi. Hajaan dufneef. Intalatee jaalanne hoo? Intalatii eetan baanta. Intala tam qabda? Intaluma takkichaa san baan nagaa. Tami tabiroo. Tole gaay dalagaan ta'e maali? Dalagaa maal qabna? Dalagaa ififuu ammaa ni dhaarraa bee guyyaa lama eegaa ni dhaarraa beeti. Duba yaalma kiyya maaluma taatee hidhamte. Akkuma kee kanattiin intala takka kadhachuuf dhaqee abbaan sii haasoo hin taane naasoo maallaqa hin taane naggafte akkasittiin qabii akka tukaanaatti akka nama calaasee kuma 50 na gaafate as garagalee ammaas akkasittiin qabee baasee tana bakka 50 kan itti fixe boo itti maaluma jettee yaadee roqiyya maalima bakarkaal irraa labbuute tun akkasittiin itti fixe hidhamee hidhaa seenee. Kanaafuu amma intalatee nuu kennitamoo nuu kennitu. Yaa ilma kiyyaati ka eenyuuti siifin kannaa. Ani ka abbaa bariisooti. Bariisoo ka makiinaa buusan baantaami? Isa. Duba ilma isaa taanaan qonyara si kaa talati maaluma taatee hanga ammatti maal akkanaan hin jenne aboo waa gammachuun tanaa waliin ni jirti. Adeero nuqannitanii mi? Akkamittiin isin kan nama qonyara isin kaaye aboo suuta mudhiin haccabsiin suuta. خلاص tole. Harkadhu waan feete. Waan feetu. Abshir akkaan harkadhu boo abdiin qabaanu. Naan si guutaan jee. Ammaa umarti jaaree amma jiru. Yalla